Ha re tswela pele ka mefuta ya di-tokens e teng, re na le list ke enana e hlalosang re na le utility tokens, security tokens, payment tokens, exchange non-fungible tokens le ntho tse thweng ke di-DeFi tokens. Mme le tsona ka bomong ba tsona ho na le tse tla di hlaloswa hore na di bolelang ke ding, empa ke di-token tse hailweng hodima di-blockchain tse fapaneng ho latela hore na di hailwe ka sepheo sa ho sebetsa jwang mmarakeng. Ha re hatela pele, mehlala ya di-token tse teng mmarakeng. Mehlala ya cryptocurrency tokens e kenyeletsa le stable coins, e leng mefuta ya di-token e hahilweng ho ipapisitswe le boleng ba currency ya naha ka nngwe. Mohlala, US dollar pegged. E le ha re bua ka US dollar pegged, re bua ka coin yane eo ke hlalositseng hore ke USDT. Tether, re na le crypto unit e leng CRU, Shiba Inu, Agricoin, Monero, Dogecoins. Ke e meng ya mehlala ya di-token, e leng di-token hobane di sena blockchain bo e leng ba tsona, di hauwe hodima blockchain tse ding tse fapaneng. Jwale ka ha re ile ra hlalosa qalong hore re na le mefuta e ka hodimo ho 30 e leng 30 ya di-blockchain tse teng hodima lefatshe, mme token e nngwe le nngwe e ikgethela hona e batla ho sebetsa tlasa blockchain bofeng. Ho tshwana le di-company fela kapo mabenkele haeba a hira security. Re na le di-company kapo dikgwebo tse ngata tsa security e ka ba Lesotho kapo Afrika Borwa, mme company e nngwe le nngwe e etsa kgetho ya rona e batla ho hira security sefeng se tlatla se laola kapo se bona hore polokeho ya thepa ya kgwebo e jwalo e dula e bolokehile. Ka mokgwa o tshwanang fela le di-token. Di-token ke tsona batho ba etsang di-token ke bona ba ikgethelang hore na ba batla hore token ya bona e tsamaye ka hara blockchain bofeng. Ha re hatela pele, re tlo tla re bua ka cryptocurrency coin. Phapang le tla tseba ho e fumana hore na ha re bua ka cryptocurrency coin e fapane jwang le token. Tlhaloso e re cryptocurrency coin ke mofuta wa tjhelete e digital e sebetsang hodima blockchain bo e leng ba ona. Ha token e le currency, mofuta wa currency e digital e sebetsang hodima blockchain bo e seng ba ona. E boetse e sebetsa jwalo ka tjhelete e tlwaelehileng. Tjhelete ena e boetse e ka sebetsa e le token ho mafapha a mang a blockchain. Mohlala, Ether ke coin ya blockchain ba Ethereum, empa e boetse e sebetsa hodima blockchain ba Binance, BSC le tse ding. E le hore ho ka etsahala hore jwale ka ha re etsa mohlala ka Ether. Ether ke coin ya blockchain ba Ethereum, empa ha o sheba blockchain ba Binance, o tlo fumana Ether e ntse e le teng ka hare ho blockchain ba Binance. O ka nna fumana Ether e le teng ka hara blockchain ba Tron. Ether e ka ba teng ka hara ho blockchain ba Solana. Tron e na le coin ya teng e bitswang TRX, mme coin eno le yona o ka fumana hore e rana hodima blockchain bo e leng ba ona, e leng Tron 24. Ka hare ho Tron 24 o ka fumana hore Tron eno e leng TRX e boetse e hlaha ka hara blockchain ba Ethereum, e leng ntho eo re bitsang ka hore ke ERC20. Ke dintho tseo re tlo tla re bua ka tsona ha re se re etsa di-practicals. Ha re hatela pele ho feta mona, ho bua ka mehlala ya crypto coins ha mmoho le matshwao a teng. Re na le Bitcoin, Ether, Litecoin, Matic, Polkadot,
Cardano, Ripple, Monero di ngata di ka hodimo ho 15,000 di-coins tse teng kaofela mmarakeng tsa cryptocurrency. Stable coins, mona re tlotla re bua ka rona ha re bua ka stable coins re bua kang. Stable coin ke mofuta wa tjhelete e digital e hahilweng hodima blockchain tse ngata ka sepheo sa ho efa boleng bo lekanang le ba tjhelete le dirafshwang tse kang bo gold, silver, platinum le tse ding. Stable coin ke token, ke coin ebile ke token, le utlwisise mona. Stable coin ke token e bapisitsweng hantle le tjhelete e sebetsang, e le hore ka Seesimane re bitsa hore e pegged 1:1 with national currency kapa with fiat currency. Sena se bolela hore theko ya stable coin ha e fetohe nako le nako jwalo ka theko ya cryptocurrency tse ding. Ho fetoha hwa yona ho dula ho ipapisitse le phetoho ya moruo, e leng ntho e re bitsang ka hore ke currency inflation. Re tla bua ka yona currency inflation boemong bane ba advanced moo re buang ka technical analysis. Mohlala wa stable coin, haeba re na le stable coin so thweng ke USDC, e leng United States Dollar Coin, re na le 1 USDC e lekana le 1 USD, e le hore USDC ke coin, USD ke fiat currency. Ya bobedi, 1 ZAR kapo 1 XZAR. XZAR ke stable coin se lekanang le 1 ranta, e leng ranta ya rona ya South Africa. Ha re hatela pele, re na le mehlala ya stable coins. Mehlala e ka hodimodimo ya di-stable coins ke ena e latelang: Tether, e leng USDT, US Dollar Coin, USDC, Binance, DAI, True USD, Terra, DGX Gold Token, e leng DGX, le tse ding tse ngata tse hlahang ka hare ho mmaraka. Tsena empa e le di-top stable coins tse sebetsang haholoholo Tether le USDC. Ha re hatela pele, re ba le phapang ya stable coins papisong le mefuta e meng ya di-coin. Ha re shebe rona phapang e reng, stable coin e dula theko ya tsona, kapo ho thwe stable coins di dula theko ya tsona e tshwana ebile e lekana le theko ya tjhelete kapa dirafshwang ka dinako tsohle. E le hore seno re se bua ka hore haeba dollara ke 16 ranta, e le hore stable coin e tla ba 16 ranta. Stable coin di sebediswa kapo di sebetsa haholo ho reka le ho rekisa cryptocurrencies mebarakeng, e leng ntho e re bitsang ka ho exchange trading. Ha o batla ho reka Bitcoin, o lokela hore o be le stable coin pele. O ke ke wa kgona ho reka Bitcoin o sena stable coin, hobane stable coin ke yona eo fang tumello ya hore o ka kgona ho reka coin efe kapa efe mmarakeng o sebedisa stable coin. Theko ya stable coin ha e sisinywe ke ho putlama hwa moruo wa cryptocurrency, e le hore yona re e bitsa ka hore e free from volatile. Re tla bua ka yona, re bua ka technical analysis, rona ha re bua ka volatile markets re bua ka eng. Stable coin ho boetse ho thwe di etsa matsete a matle a bile a na le phahello e kenang letsatsi le letsatsi ho ya ka dinako tse fapaneng ka ho fapana, percentage yield ka Senyesemane. E le hore stable coin e o fa monyetla wa ho etseng, o fumane phahello nakong eo o stakileng di-stable coin tseno tse jwalo, kapo o di tsetetse ho latela
di-rate tseo di-exchange di fanang ka tsona ka ho fapana. Ha re tlo tla re tswela pele videong e hlahlamang, re tlo tla re bua ka wrapped coins. Ke a leboha.